Moeapele wa Good Party Patricia de Lille o re mokgatlo wa DA o lahlegetswe ke moya wa botho. Mola ka go le lengwe o lebeletse ka mahlo a mahubedu dikgetho tša badudi. O be a bolela lehono ka Pretoria nakong ya Lesolo la go tsena ntlo ka ntlo. Ge a bea wowe tša bakgethi mo a bego a farafarilwe ke nkgetheng wa bomeara ka toropong ya Tshwane Sara Mabotsa. De Lille o re mokgatlo wa DA o swanela ke go ikgata mehlala ka go kgopela tshwarelo ka go tswalanya batho le semorafe. It's absolutely disgusting. You know, that is now really below the belt politics. You cannot play politics with racism. You cannot play politics when more than 30 people have died. It shows you how insensitive the DA is. They don't care for our people. They want the vote of our people. Ka go le lengwe modulasetulo wa mokgatlo wa Inkatha Freedom Party Blessed Kwala o re mokgatlo wa gabe o na le monyetla wa go thopa dikgetho tša mebušo selegae ka profenseng ya North West bjalo ka ge thekgo ya mokgatlo woo e menagantšitšwe gabedi. Kwala o hlola etile pele lesolo la go wawetša bakgethi ka motsaneng wa Majematso ka toropong ya Mahikeng. It's a national party in its establishment, just like the ANC was led by the leadership of KwaZulu-Natal. You can start from the beginning. The first president came from KwaZulu-Natal of the ANC, and the first president of the IFP also came from KwaZulu-Natal. So you cannot take KwaZulu-Natal as the only. But I can say that indeed, because we did not have these two obstacles that I made, KwaZulu-Natal was able to do better. Kwala o gateletse gore go swanelwa ke go tlošwa kgopolo ya gore mokgatlo wa IFP ke wa ka profenseng ya KwaZulu-Natal.